Ndingine inkosi othumaqi. Noma bayahamba. Akekho omunye umuntu ofanele njalo. Ukuthola i-hunting njengamanje, njengoba sikhuluma manje. Othi yena uyesatshwa la i-hunting ekathini. Akenza azokusho phambi kwami manje. Ufele mntwana azange ngitshela ukuthi security ayifuna ukubulala mina ngiyakhona la. Azange ngitshela lo kune security company la. Okuyiyona siyiyeka ngamambomu ngoba egcineni kosuku lalelani. Egcineni kosuku umuntu uyawenza amaphutha. Kufuna simbekezelele. La i-hunting kunamaphoyisa esiphethe ama screenshots. Ama message nama voice note wephoyisa ikhuluma nekwelekwele niyazwana bafowethu kodwa ngenxa yokuthi asihlosile okubi siyibambile leyo information la i-hunting nase Potchefstroom e-hunting thula wena ntombazana e-hunting nase Potchefstroom kune security company vele mntwini angaze ngikutshele nawe mancinci angaze ngimtshele webafowethu angithi manje sifuna ukuyiqeda lento le la i-hunting kunenkampani yama security ehlangana nenkampani yama security ese Potchefstroom ibona babefike kwaNongoma bezobulala mina ngenxa yokuthi lensizwa ngathi ayisukume indawo yakubo ukube kuya ngabantu kube kuya ngokuthi umuntu ukala into angakwazi ukuyenza ngendlela yangaye toilet ngaba ngikho mina la ngilapha ngoba ngiya-understand ukuthi mina ngiyoba idlozi ey'nganeni zami ngibe idlozi lesizwe ngiyoba idlozi ey'nganeni zami ngiyoba ingilozi enganeni yami neminyaka 2 njengoba ngikhuluma njengamanje wena ufuna ukungibulala funa wazi ukuthi nginengane yami neminyaka 2 nginenqwaba yey'ngane ezingakazalwa ofuna ngikufuze asizokuthatha izwe silinika abantu wena wendlovu silinika abantu abafuna ukubulala izwe asifuni ukugwilika thina sifuna indawo zakithi zibe yindawo sifuna indawo zakithi ogogo bekhululeka ugogo ahambe ngo12 ephethwe edakwe isizulu esikade siphiswe emzini wakwamthombe nangumdidiyeli sifuna umgogo ahambe ezweni lakithi esuka enkosini yakwaMaci ekade iphisile edaki ugogo ngo12 ebusuku ayihambe lakhululeke ngoba azi ukuthi izingane zonke zasendaweni izingane zakhe asikwazi ukubulalizwe kanjena asikwazi ukubulalizwe ngamadoda awu4 wema lalelani ngithi mina la i-hunting makhona umuntu othi uyasatshwa akeza azotshela mina manje ukuthi uyasatshwa manje ngoba angithi ngise-hunting manje 600 kilometers kusuka manje yakwaNongoma ngicela umuntu othi uyasatshwa la i-hunting ese lapha mngwama ngitshela ukuthi mina phakela ngiyasatshwa bese ngiyambona ukuthi usatshwa ngempela yini ngoba sizokureduce izwe asizokubulala izwe ngenxa yokuthi kunamakwelekwele akhokhela abantu abathile kudla ingane zabo bakithi into entshontshiwe abayelusa la bakhona ontanga yethu la abazalwa ngo1980 bayazi ukuthi sasintshontsha umbili emasimini wawungawuntshontsha umbili abafowethu uhambe nawe ekhaya wawuntshontsha umbili wosentabeni into yokuntshontsha ingene ekhaya wena wakho umuzi wakhe ngento yokuntshontsha wakho umuzi wakhe ngento yokwebiwa wondla ingane zakho uthenga impuphu ingane zakho zenze zikujabulele ngoba zona zazi wena uyinikeza ukudla kokubiwa wena wakhe uthi enkulu iTV uzuqhomela omakhelwane uthi wena unenkulu iTV unenkulu imoto usho ngezinto zokwebiwa ingane kayifunzwa isono uSolomon wathi esebona impilo imxakile eseyidayisile ngoNkulunkulu wacela uNkulunkulu wathi uNkulunkulu angifuni ukusinda